Окей. Анда башка студенттер менен дагы таанышып алалы. Ар бирден бир аз сүйлөшүп, жаңылыктар менен бөлүшүп, анан сабагыбызды баштасак болот. Жакында бизде эгемендүүлүк күнүн майрамдайбыз, буюрса 31 августта. Ошол эгемендүүлүк күнүнүн тегерегинде Talking Club'ыбыз болмокчу. Кеттик анда. Жаңы кошулган студенттер бар болсо, бир секунд аларды бул жактан кошуп үндөрүн ачып алайын. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга, жаңы кошулгандардын баарына. Бизде Talking Club башталып атат. Азыр азырдан таанышып, сабагыбызды баштайбыз. Али, сиз каяктан элеңиз? Эмне жумушка келесиз? Саламатсызбы? Now I work in Moscow. Okay. Ошолуктан сиз эфирге чыгып атасыз. Okay. All right. Very nice. Good. Өзүңүз Кыргызстанда каяктан болосуз? Where are you from? In Kyrgyzstan region, you mean? I am from Toktogul. Oh, okay. From Toktogul. Great. I am 22 years old. 22 years old. Good. When did you start learning English? Түшүнбөй калдым эжеке. Качан үйрөнүп баштадыңыз англис тилин? Же эми эле баштадыңызбы жаңы эле жүктү? Эми эле бир аз YouTube'тардан көрүп койдум эжеке. Эми катча элекем сүйлөшүү эми. Okay. All right. Эч нерсе эмес. Ооба. Анда бизде биякта шарк куймай аткан кейлер бар экен. Айлен дейт. Айлен, саламатсызбы? Hello, how are you? Where are you from? Can you tell about yourself? Hello. I'm from Bishkek. I'm 16 years old. Mm-hmm. For the first time here, and I really love how you teach English using my Kyrgyz language, not Russian. It really respectful for me. Well, Aileen, welcome to our Talking Club. I'm glad that you like it, that it's in Kyrgyz. We try to make whole platform in our own mother language. So yeah, it's great that we all can practice English in Kyrgyz. Yeah, good. Welcome. Now we have Muhammad Hasan. Muhammad, hello. Can you tell about yourself? Өзүңүз жөнүндө бир аз айтып бериңиз. Каяктан болосуз? Эмне кыласыз? Hello. Hello, teacher. Hello. Hi. Hello. Where are you from, Muhammad? What do you do? From Jalalabad in region here. Okay, very good. What do you do? Do you study? Do you work? Yeah, I'm studying and working. Okay, you study and work. Yeah, I'm a student. Okay, very good, Muhammad. Nice to meet you. Now let's see who else do we have here. We have Kaneki. Kaneki, hello. Hi, nice to meet you. Hi. Nice to meet you too. Can you tell about yourself a little bit so we can get to know you? I'm Sotin and I'm from Issyk, Karakol. Okay. Do you study in school or do you work in Karakol? I'm studying. Work sometimes with my friends. Okay, all right. I see. Good. Well, welcome, Kaneki. Nice to meet you. Now let's talk to Hanzada, one of our new students too. Young student Birkin. Hanzada, саламатсызбы? Hello. My name is Hanzada. Nice to meet you. Where are you from? You're from Osh, okay. Do you study? Do you work? I am studying. You study, okay. Nice to meet you, Hanzada. All right, then let's start our lesson today. Бүгүнкү сабагыбыздан да баштайлы. Бул кезектеги окутуунун Talking Club'ы сабактын башында айткандай эгемендүүлүк күнү майрамыбыз жөнүндө сүйлөшөбүз жана Кыргызстан өлкөбүз боюнча да көп нерселерди талкуулайбыз бүгүн. Кеттик анда сабакты баштай берели. We're gonna start our lesson with quick quiz today. Бүгүн биз чакан тесттен баштайбыз сабагыбызды. How well do you know your country? Өзүңүздүн өлкөңүздү канчалык жакшы билесиз деген тесттен баштайбыз.
Азыр экранда суроолор пайда болот. Ал суроолорду биринчи окуп которуп, анан кийин жооп бергенге аракет кылабыз. Варианттар жазылуу. Бирок тесттерге өтөр алдын мен сиздер менен бир 10 чакты десек болот окшойт. Ошого жакын сөздөрдү талкуулап алалы. Мындай кылалы. Азыр Шаркүл, саламатсызбы? Hello, how are you? Can you please read words that you see on the screen? First, tell me about yourself. How are you today? Hi. Hello everyone, how are you today? Okay. Шаркүл, good job. Активдүү катыша баштадыңыз. Азаматсыз. Thank you. Read. Yeah. I'm read. Yes, let's read. Экрандагы сөздөрдү окуп которолу. Independence, egemendүүлүк. Independent, egemендүү. Congratulations, kutluklar. Holiday bayram. I wish, men kaalайм. Country, өлкө. Government, parliament. Upcoming, Бийлик, upcoming, upcoming туран. belated, өтүп кеткен. Belated. Эң акыркысын да бир жолу. Belated, belated, өтүп кеткен. So, we have an upcoming holiday, right? We have an upcoming holiday. Алдыбызда келаткан майрам бар. Бул бизде Independence Day, эгемендүүлүк күнү Кыргызстанда. So, we're gonna talk about our upcoming holiday in Kyrgyzstan, which is Independence Day. Independence деген independent деген сынатоочтон келет. Сынатооч эгемендүү дегенди билдирет ба. Кээде уккансаңыздар керек, strong and independent woman деп коет. Күчтүү жана эркин аял. Эгемендүү аял, эч кимдин көз каранды эмес дегенди independent дейт. Биз ошондой эч кимдин көз каранды эмес өлкө болуп жашаганыбызга мына 30 канча жыл болот экен? 33-жыл кетип атыптыр, ар бир жылы 31-августта ушу майрамды майрамдатабыз. Албетте бүгүн ушул майрамда өлкөбүз үчүн тост айтканды үйрөнөбүз. Кыргызстанда эмнени жакшы көрөбүз, эмнени жакшы көрбөйбүз, ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Эми жакшы көрбөйбүз дегенди кое туралы, бирок башкасын дагы сүйлөшөбүз. Кеттик. Анда экранда сөздөрдү скриншот кылып алганды унутпаңыздар. Себеби сабак боюнча сүйлөп атканда бул сөздөр керек келет сиздерге. Шаркүл бизге баарын окуп берди, угуп эстеп калдыңыздар деп ишенем. Эстеген эмес болсоңуздар, анда мен сиздерди окутуудун жанагы баарлашуу деген группасы бар го, каналдагы эле. Ошол жерден жазсаңыздар болот. Же сабак бүткөндөн кийин Talking Club'нын астына комментарий калтырып коюңуздар. Муна мага жаңы сөздөрдү берип койчу десеңиздер, мен ошол жака көчүрүп жазып коем. Же YouTube'дан кайра сабактын жаздырышын көрүп алсаңыздар да болот. Окей, кеттик. Анда жаңы сөздөр менен тааныштык. Эми азыр ар бир слайддагы суроолорго жооп берели. Азыр тест болот чакан. Бизде жаңы Советова жана Асель Кисель деген колдонуучу бар экен. Аларды мен микрофондорун жандырып коеюн, 1 мүнөт убакыт бериңиздер, анан баштасак болот. Асель, Советова деген студенттер саламатсыздарбы? Биз сабакты баштап азыр Кыргызстан боюнча жалпы чакан тесттен баштагантабыз. Эгемендүүлүк жөнүндө сүйлөшөбүз бүгүн. Кеттик. Азыр Кыргызстан тууралуу ар кандай маалыматка жооп бериш керек болот. Биринчи суроо. Quick quiz, тезирээк квиз кылабыз. How well do you know your country? Өлкөбүздү канчалык жакшы билесиздер? Let's go. Number 1. What is the approximate population of Kyrgyzstan as of 2023? 2023-жылкы статистикага карата Кыргызстандын элинин саны канча дейт? Примерно. Болжол менен approximate деген болжол. 7 million. Арыз ошого макул болдукпу? Микрофондорду кийгизип сүйлөй бериңиздер. Айырмасы жок. Мен биринчи айтып, ошону кылычу. Окей, анда баарыбыз сүйлөшүп, Б вариантын аңлатпайбы? 7 million, 7 million. Let's go. Туура. Жооп туура жооп 7 миллион калкыбыз бар экен. Биз кээ бир дүйнөдөгү чоң шаарлардан дагы азбыз. Керек болсо Кыргызстандын эмесичи эли ошондой чакан кичинекей ынтымактуу элибиз бар экен. Okay. Question number 2. Which is the largest lake in Kyrgyzstan? Кыргызстандагы эң чоң көл кайсы дейт? Исыкул, окей. Бардыгыбыз А вариантын таңдадык, окшойт. Демек, туура. Вариант Исыкул, эң чоңу ошол. Сөңгүл менен Сары Шелекке барып көргөндөр барбы? No. No one? Эч ким барып көрөлөк деген барган. Бирөө ооба дейт бизде. Ханзада сиз бардыңыз беле? You visited Сары Шелек. Okay. Was it beautiful? Yes, in spring.
Okay. This is also in my wish list to visit Songkol and Sarıçelek as well. Well, I've been to Istanbul many times, but I have never visited. Ең жақшы азаматсыздар. Кеттік. Кейінгі сұрағым мындай қылғанда оқып жооп берели. Кейінгі сұрауға Адилет даяр тұрыңыз. Азыр экранда тұрған суроону оқып бересиз, анан чогуу жооп беребиз баарыбыз. Let's go. Адилет туура жооп ысык болчу. Кейинки суроону окуңуз. Калгандар жооп берсин. Let's go. Адилет, сүйлөөгө мүмкүнчүлүк барбы? Бош эмес окшойт Адилет. Анда Советова деген студент өзүнүн Советова. Атыңыз ким? What's your name? My name is Perizat. Perizat, hello, nice to meet you. Perizat, can you read the question on the slide, please? Okay. How many Let's go. cities are there in Kyrgyzstan? I think 44. 44, okay, good. Can you please translate this question into Kyrgyz? Сколько там городов? Кыргызча. Эгемендүүлүк күн жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Бизде челлендж кыргызча сүйлөйбүз. Шар. Шаар бар дейт Кыргызстанда. Жалпы Кыргызстан боюнча канча шаар бар дейт. Сиздин жооңуз 44, Башкалар кандай ойлойт? Башкаларда вариант барбы? А, Б, С, кайсы вариант таңдайсыздар? 27. 27 cities, you think 27. What about the rest? 34. Okay, 44. All right, just give me a second. Жан кошулгандарга сүйлөөгө мүмкүнчүлүгүн кошуп турайын. All right. Okay. So, all right. Анда көпчүлүгүбүз 44 таңдадык окшойт. Экөөбүз 44 таңдадык. Калгандар 27 дегендер да болду. Let's go. Let's see the answer. So, there are 44 cities in Kyrgyzstan. 44 шаар бар экен Кыргызстан боюнча. Чолпон ата, балыкчы, ар бир региондогу шаарларды кошкондо. Жакшы. Бардыгын атап берип атырган студенттер бар болду экен, интересно, Кыргызстандагы шаарларды. Атай алам дегендер барбы? Жок болуш керек, Бардык шаарларды атаган орго. Okay, let's go. Next question. Мындай кылалы. Кийинки суроону бизге Айлен окуп берсин. Окуп которобуз, анан баарыбыз жооп беребиз. Let's go, Айлен. Which is the largest region in Kyrgyzstan? A. Chuy, B. Nарын, C. Issyk-Kul. I Good. think it's One more time. Nарын. Region. Айлен, one second. Region. So there's region with G, right? You read it. Okay. So one more time. Can you read the options, please? A. Chuy, B. Nарын, C. Issyk-Kul. Кыргызча которобуз суроону. Кыргызстандагы эң чоң регион кайсы? Chuy, Nарын, Issyk-Kul. Кеттик. Сиздин жообуңуз кайсы? Nарын. Нарын, каныки Айлен Нарын дейт. Калгандарда кандай вариант? Шаркул Нарын дейт. Нарын. Of course it's Нарын, yeah. It's very easy. Картаны караганда эле чоң болуп ортодо Нарын областу көрүнүп турат. Жакшы. Азаматсыздар, very nice. Now, that's it. Бизде ошо менен 5 жалпы суроо болду окшойт. Кыргызстан жөнүндө оңой экен, билет экенсиздер, азаматсыздар. Майрамга даярсыздар, өлкөбүз жөнүндө билет экенсиздер. Let's go. So, the first question of this lesson is going to be, what makes you feel proud about our country? Биздин өлкөбүз боюнча эмне дейт? Бул жактагы ылдыйда кыргызча которулган сөздөрдү көрүп суроону которуп алсаңыздар болот. Баймурат, сабактасызбы? Баймурат чыгып кеткен экен. Окей. Абдырашитова дейт. Абдырашитова, саламатсызбы? What's your name? Can you tell about yourself? Let's talk. Сүйлөшөлү. Абдырашитова деген студент бар экен. Атыңыз ким? Суроону бирге которуп алалы, келиңиз. Сүйлөөгө мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Окей, бош эмес окшойт. Асыл, анда сиз менен таанышалы. Асыл, hello, where are you from? Каяктан болосуз? Hello. Hi, Where are you from? Каяктан болосуз? I'm from Jalabat. Good, very nice. Now, can you help us translate this question on the slide? What makes you feel proud about our country? Seni emne Биздин өлкөбүз менен сени эмне? Менен сыймыктанган нерсең. Азаматсыз эң сонун, Бул жакта about жөнүндө биздин өлкөдө сыймыктана аласың.
Азаматсыз. Соны ооба туура отурдуңуз, азаматсыз. Могул жактагы слайдты дагы скриншот кылып турууну унутпаңыздар. Жаңы сөздөр менен proud, to be proud деген бир нерсе менен сыймыктануу деген түшүндүрөт. Арканчи калгандар жеңил эле сөздөр болсо керек. Let's go. Менин жообуман баштайлы. Our athletes make me feel proud about Kyrgyzstan. Кыргызстан менен сыймыктанганда мен дайыма балбандарды элестеттим. Биздин балбандарыбыз менен мени Кыргызстан менен сыймыктандырат дейт. Now it's your turn to respond. Сиздердин кезиңиздер жооп бергенге мактагы шаблонду колдонуп туруп сүйлөм түзсөңүздөр болот. Бизде Айжан деген студентка бар экен. Айжан, саламатсызбы? Hi, Mona. Hello, Hi, how are everyone. you? I'm fine. Yes, What about you? I'm fine. Thank you very much. Okay. Well, Ayjana, there was a question. What makes you feel proud about our country? Now, can you tell us, please? You can use this template on the screen. Uh-huh. I think it's freedom. Our freedom Freedom. makes me proud about our country. Very nice. Very good. You mean freedom of speech? Söylediği Speech, actions, thinking about all. Okay. Democracy, Our you mean? rights. Yes. Very nice. Thank you, Ayjan. Thank Nice you. to meet you. Ayjan, where are you from? What do you I'm do? from Turkey. I'm from Bishkek. Oh, you're from Bishkek. Okay. What do you do? Do you study? Do you work? I'm just relaxed after my job, my work. Oh, okay. So you came from work and now you are having some time, me time. Yes. Ece, можно Very productive. Of course, yes. Who wants to? Кимде суроо бар? Каныкей сизде? Что такое freedom? Я не Freedom, поняла. freedom деген эркиндик. Эркиндикти айтабыз. Же демократия деп да койсо болот. Сүйлөө, кыймыл аракеттеги, кыймылдагы эркиндикти айтабыз. Very nice. Okay. Спасибо. Now let's listen to others. Башкаларды дагы сурайлы. Биздин өлкөбүздө сиздерди сыймыктандырган эмне бар? Шаркул. Can you tell about it? What makes you? Ким айтып атат? Советова. Азыр менен сурайбын, бирөө. Перизат, let's go. Our mountains, language, culture makes me feel proud about Kyrgyzstan. Very nice. Перизат, let's pronounce one more time those words that you said. Сиз айткан сөздөрдү дагы бир жолу айтып алалы. Culture, культура, маданият. Culture. Анан language, тил. Азаматсыз, туура жооп бердиңиз. Мен тоолор дегенде mountains деп айтабыз. Mountains. Азаматсыз. Ошондо кыргызча кандай болду сиздин сүйлөмүңүз? Эмнелер сизди сыймыктандырат экен? Тоолор, тилибиз. Тоолор, тилибиз, анан маданиятыбыз, Жакшы, азаматсыз. Сонун жооп, Very nice. Sharkul, are you ready? Let's go. What makes you feel proud about our country? Кандай баштайм ошондо? Могул жерден эмне сизди сыймыктандырса ошолорду атайсыз, анан кийин makes me feel proud about Kyrgyzstan деп кошуп коесуз. In my opinion, for example, my beautiful nature, mountains, and water. Water, clean water, yes. And our spoon. Yes. And our culture. Yes, sure. Makes me feel proud about Kyrgyzstan. Yes, very nice. Азаматсыз. Сонун жооп. Good. Now let's listen to Ханзада. Ханзада, жообуңуз барбы? Кыргызстанды ойлонгондо эмне менен сыймыктанасыз? Nature makes me feel proud about Kyrgyzstan. Nature makes me feel proud about Kyrgyzstan. Дагы бир жолу. Nature makes me feel proud about Kyrgyzstan. Батыраак Nature makes me feel proud about Kyrgyzstan. Азаматсыз. Сонун, жакшы. Now, Адилет сүйлөөгө мүмкүнчүлүгүңүз пайда болду. Hello. Кандайсыз?
Окей, Адилет дагы деле бош эмес окшойт. Анда ким бош болсо ошолордон сурай берели. Асыл, let's listen to you. Сиздин жообуңузду кал. Жооп бердиңизби сиз? Жооп береликсиз. Let's go. Our culture, our traditional dresses, traditional dishes. The last I see in traditional for plov, for meat, for beshbarmak, any plate is making, and of course our nationality or natural. Mountain. Yeah, our nature, right? Mountains, of course. Yes, that's so very nice. Especially, I like the part about national clothes. We have amazing national clothes, right? Like chapan, chitama. Those are really authentic. Authentic деген сөз бар, authenticity деп коет го. Authentic деп айтасыз, андай өзгөчө. Андай башка эч кимде жок, Okay. Very nice. Bozui. Bozui. Yes, yurt, you can say. Yurt. Yurt деп айтып койсун. Yurt. Very nice, Asıl. Thank you. Now, Uzat. Our people hospitable makes me feel proud about Kyrgyzstan. Hospitality makes me feel proud about Kyrgyzstan. Konoktostuk, меймандостук, меймандостук мени сыймыктандырат. Very nice, you're right. Okay. Good. Бизде дагы Нур деген студент кошулган экен. Нур, саламатсызбы? Hello. Биз Кыргызстанда сизди эмне сыймыктандырат, ошол жөнүндө сүйлөшүп атабызбы? Эгемендүүлүк күнүнө карата маанай жаратыш үчүн, Сизди Кыргызстанда эмне сыймыктандырат, айтып бере аласызбы? Нур? Can you? Yes, I can hear you right now. Nur, what's your full name? Is it your full name, Nur? Should we call you Nur? Nuray. Nuray, right? Okay, Nuray, nice to meet you. Where are you from, Nuray? I'm from Isikul region. Oh, you're from Isikul region. Good. Well, nice to meet you, Nuray. Welcome to our lesson. Сабакка кош келдиңиз. Биз азыр ошол Кыргызстанда эмне бизди сыймыктандырат, ошол жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Can you tell us, please? Шаблонду колдонсоңуз болот сүйлөмдө. I can find шаблон. No, it's on the screen right now. Мен азыр экран менен бөлүшүп атам. Презентацияда жазылып турат. Боштукка эмне сизди сыймыктандырат, ошону коесуз дагы. Makes me feel proud about Kyrgyzstan десеңиз болот. Мисалы, our athletes makes us feel proud about Kyrgyzstan. Ошондой эле бир нерсени койсоңуз болот. Мындай кылалы, сиз азыр ойлонуп, сүйлөм түзүп көрүңүз, ага чейин мен башкаларды угуп турам. Мындан кийин кийинки кезекте сизди сурайм, кайрадан. I'm ready. Are you ready? Let's go. Isikul Lake. Wait, sorry. Yes, it's okay. Yeah, keep going. Жаңылар кошулган экен. Isikul Lake. Where шаблон? One second. Isikul Lake. Isikul Lake makes me feel proud about Kyrgyzstan. Very nice. Okay, good job. Nice. All right, now let's listen to Miriam. Miriam, hello. Good evening, everyone. Hi. How are you doing, Mona? I'm very nice, Miriam. Yeah. It's been a long time. I haven't heard of you. It's really nice to hear you. So, we've been talking about Independence Day in Kyrgyzstan and what makes us feel proud about our country. So you can use the template and tell us what makes you feel proud about Kyrgyzstan when you think about your country. At first, fabulous senior of our motherland. Very nice. And last, we need to thanks for this inherited for our ancestors. Yeah, ancestors from our ancestors. Inherited from our ancestors. Miriam, very nice vocabulary. Also, first of all, it's very valuable for us. It's independence.
our country. Sure. Democracy and independence that we have, right? We have to keep it. Yeah. Okay, I Miriam. think that's all. Yeah. Yeah, thank you so much. That was a really nice answer. And by the way, Miriam, as usual, very nice vocabulary. Азамат, сен соң жақсы vocabulary қолдандыңыз. Good job. Okay, now we have Guljan in here. Гапар қызы Guljan, hello. Can you talk? Сөйлеуге мүмкіншілігіңіз бар ма? Hi. Okay. Азаматстар. Мындай қылалы, мен экрандан... Oh, okay, Guljan, hello. Good. Yeah. Good evening. Guljan, can you tell about yourself a little bit? Where are you from? I am from Batken. You're from Batken, good. And, Well, so Guljan, you know what we are talking about, right? Biz эмне жөнүндө сүйлөшүп атканыбызды билесиз. Кыргызстанда бизде эмне сыймыктандырат, ошол жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Let's go. Алло, жакында эле жакында эле кошулдуңуз, э? Биз ошол Кыргызстан жөнүндө сүйлөшүп атабыз, жакында эгемендүүлүк күнүнө карата ар нерселер. Анан Кыргызстанда сизди эмне сыймыктандырат, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. What makes you feel proud about Kyrgyzstan? Мындай кылсак, Гүлжан даярданып алсаңыз болот. Даярданып сүйлөм түзүп алыңыз, анан кийин Мен башкалардан сурагыча, сиз сүйлөм даярдап алсаңыз болот, анан кайра келгенде жоопту бересиз, шашпай. Экрандагы эме менен колдонсоңуз болот, шаблон менен. Окей, бизде Мираида бар экен, дагы эле сүйлөшүп элекпиз. Мираида менен Мираида, hello. High mountains and Гүлжан, сиздин интернетиңиз бир аз начар болуп атат окшойт, анткени сизди аябай кеч угуп атабыз. Сиз мындай сүйлөбөй туруп калып атканга мен ойлоп атам, мүмкүн даярданып атабы деп. Азыр айтып көрүңүз жандар. High mountains дедиңизби? Гүлжан? Okay. Well, Гүлжан мындай кылсаңыз, сиз жана окутуу баарлашуу деген группага сүйлөөгө мүмкүнчүлүк жок болсо жазсаңыз болот. Угуп атасыз, бизди? Алло? high mountains makes me feel proud about Kyrgyzstan. Yes, okay, very good. Эми угулду, жакшы, азаматсыз. Okay, thank you. Жакшы, бул биздин биринчи сурообуз болчу. Дагы жооп бере электер болсо, микрофонду азыр жандырып жооп берсеңиздер болот. Себеби баарыңыздарды бирден сурап келди, жетишпей калам, унутуп да калышым мүмкүн. Ошон үчүн өткөрүүбүз үчүн практикаланган мүмкүнчүлүктү колдонуңуздар, Кийинки сурообуз: What do you love about Kyrgyzstan? Кыргызстандын эмнесин өзгөчө сүйөсүз? Кыргызстанда сиз сүйгөн эмне бар? Менин жоопторуман баштайды. I am crazy about our national food. Улуттук тамактарыбызды аябай жакшы көрөм. Бул жакта сиздерге жаңы фраза бар. I am crazy about деген бир нерсени аябай акылынан адашканча жакшы көрүү деген түшүндүрөт, Дагы сапарса качканда болсо билесиздер бул фразаны. Бир нерсени аябай жакшы көргөндө колдонсо болот. Бул жакта national food, улуттук тамак дегенге карата колдондум. Ушул сүйлөмдү колдонуп, азыр эмне жакшы ушуну айтсаңыздар болот. So this is thing number 1 that I like about our country. Бул менин жакшы көргөн биринчи нерсем. Андан кийинкиси I am crazy about our national jewelry. Улуттук зээр буюмдарын аябай жакшы көрөм. Now, what about you? Сиздерге эмне жагат? I am crazy about деп тагына бир нерсени улап койсоңуздар болот. Let's go. Miriam, let's go. Can you share things that you like about our country? I am crazy about our national clothes because it's very unique. I think it's very unique and special for us. Yeah. And also what? I think our clothes, and I also agree with you. I am crazy about our national food also. Yeah. Okay. Well, Miriam, do you have a piece of our national jewelry or maybe national clothes, like chutama or a dress maybe? Do you have? Yes.
Yes. Yeah, okay. I What have exactly do you have? earring. Uh-huh. Earring. Our the shape of our national OU. Yeah. Shape of Okay, yeah. OU. Ornaments. 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 Yeah, ornaments. Mhm. Also, I have Okay. like jacket with national ornaments. Okay, jacket with national, like handmade Yeah. ornaments, right? Yes. Wow, okay, very nice. Oh, they're very popular right now. Азыр мода болып кетті ғой тегіндей двойкаларды тігіп, анан белдемшілерді популярный болды. I think it's a really nice sign. Бұл жақсы белгілеу керек, таңы болып жатқан. Very nice, thank you. Good. Now we have Perizat. Let's go. What do you love about our country? Perizat, bizim көзі эмнеге қатысы не? I am crazy What do you love about our nature. Nature, There are beautiful place where I don't was. Where I haven't been. Where I haven't been. Бар көрлеге haven't been. Yes, and I think it's very beautiful. Kyrgyzstan. Okay. Yes. Well, Perizat, can you tell me top 3 places you want to go in your list? Which places you want to visit in Kyrgyzstan? First, I want to go Sarıçelek, you know, Sarıçelek. Sarıçelek, like, Second, it's Arslanbab. And Issyk. Yes. Issyk, very nice. Okay, thank you. Now let's listen to Nuray. Nuray, let's go. What are you crazy about Kyrgyzstan? Nuray? Yes, I'm here. Yeah, let's go. I'm crazy about our Kyrgyz people. Because Kyrgyz are very дружелюбный дегенде кандай десе эле? Hospitable. Hospitable. They love to help. Yes, they love to help. Yeah. They are simple, right? Жөнөкөй, yeah. Кыргыздар жөнөкөй болобуз. Okay. Look, Nuray, thank you. Good job. What about Asıl? Asıl? Let's listen to you. Yes, Nora, hello. I Hi, am crazy about our nationality, ornaments and jewelries, any clothes, everything what we have our traditional ornaments. Yeah, okay. Well, do you own a piece of jewelry? Like piece of national jewelry, maybe? What do you have? Very old earring nationality from Kyrgyzstan. Wow, okay. Very, very old, but it's not not modern, but I love it. Old-fashioned, old-fashioned. Yeah, old-fashioned, yes. And okay. I bought. You bought it. I was gonna ask, was it a present from your grandparents, maybe, or maybe parents? No. No, from my uncle. Oh, okay. So it was a present from your uncle. Yeah. And I have also very nice. For autumn jacket. Autumn jacket, with national ornaments on it. Yes, yes. Very nice. Okay. Well, I think it's very important to say. What did you say? But it's very modern. Oh, okay. Fashionable, right? Modern. All right. Nice. Thank you, Asıl. Good. Now let's listen to Uzat. Uzat, what can you tell about things that you love about our country?
I'm crazy about our vegetables and fruits because Okay. our fruits are so organic, and the price is more low or Affordable. Yeah, of course, affordable. affordable than other countries. Yes, Very nice. That very nice vocabulary. Аябай жакшы сөздөрдү таңдадыңыз, азаматсыз. Okay. Now, thank you very much. What about Перизат? Перизат, сиздин жоңуңузду келипсиз эле. Кыргызстанда эмне жагат? Айттыңызбы, жоопту? Же айта элексизби? Айтып койдуңуз, азаматсыз. Okay. Now, let's listen to Айлен. Айлен. What do you like about our country? Кыргызстанда эмнени жакшы көрөсүз, аябай өзгөчө? I'm crazy about our history, about our writers and poets, because I'm a poet and I really love our language, our words, and the words our writers and poets use. They're really beautiful. Yeah. That's impressive, Aylen. Very nice. Can you please maybe share some of your poems if you are comfortable with that? We would really be glad to read that. Мен кыргызча ырларды окуганга мүмкүн аябай сүйүнөт болчумун. Мен тартым басам, окутуу баарлашуу группасына дагы жөнөтүп коюңуз, баарыбыз бирге сиздин ырларыңызды окуйлу. Айлен бизде ыр жазат экен. Эң жакшы тарых анан адабиятка кызыккан биринчи адам болду, э? Very nice, Very impressive. Good job. Thank you. We're gonna wait for your poems, okay? After the lesson, don't forget that. Okay, thank you. Okay. Бизде биякта я всегда права деген колдонуучу бар экен. Атыңыз ким? Таанышып туруп сүйлөшөлү сиз менен дагы. Can you tell about yourself, please, a little bit? What's your name? My name is Gulnur. Gulnur, hello. Hello. So what can you say about our country? I mean, what do you like about Kyrgyzstan? Kyrgyzstan жөнүндө эмнени жакшы көрөсүз? Mountains and national foods. National food, What's your favorite food? What's your favorite Kyrgyz food? Beshbarmak, kulchutay, kazan, beshbarmak. Okay, good. Kurut. Do you like kurut? Yes, I like so much. Yeah, okay, very nice. Thank you. Now let's see. We have Aysel. Aysel, let's listen to you. What do you love about our country? Hi. Mandy, Aysel. Hello. Aysel, Aysel деп жүрөсүз го. I am very proud of our president. Oh, wait a second. You are proud of our president? Siz bizdin prezidentni tushunasiz. Yeah. Okay, all right. Dagı? And hospitality. Hospitality. National food. National food. Good. Well, Aysel, what's your favorite food? Сүйүктүү тамагыңыз кайсы? Бешбармак. Kurut. Okay. Very nice, Thank you. All right. Now, Sharkul, sizde topu келипсиз го деме, сиздин жоңуңузда. Let's go. I am crazy about our national music and our language, and I like our national foods. National food. What's your favorite food, Sharkul? My favorite food is beshbarmak. Beshbarmak. All right. Of course, we all love beshbarmak. Sure. Mantı. Oh, mantı, of course. That's very nice. I like our national food. It's the best in the world, I think. Okay. Бизде биякта Telegram каналда чекит анан кийин жөн эле чекит деп да жазылган колдонуучулар бар экен.
Суранович, сабакка кошулардын астына аттарыңыздарды өзгөртүп алыңыздар. Мен мынтип барыңыздарды телефондон карап отурам да аттарыңыздарды айтып сүйлөшүш үчүн кайрылганга жеңилирээк болуш үчүн өзгөртүп алсаңыздар болот. Анан уялбай эле микрофонду кийгизип сүйлөй бериңиздер. Okay, good. Бул жакты өттү. Кийинки суроо. Бул жактан дагы сиздерге жардам бере турган сөздөр болчу. Natural food, бул жөнүндө сүйлөштүк, табигый тамак аш, эч кандай химикат ГМОсу жок. Brave people, тайманбас эл, эч нерседен коркпойбуз, эркиндикти сүйгөн эл. United people, ынтымактуу эл, биз баягы сел каптап, анан ар кандай кесепеттерге учураган учурда бат эле акча чогулта салып, бат эле волонтерлор чогула калат, ынтымактуубуз. Анан hospitality, буга чейин сүйлөштүк, меймандостук. Анан албетте mountains, табиятыбыз менен тоолорубузду баары сүйөбүз. Скриншот кылып сактап алсаңыздар да болот бул жаңы сөздөрдү. Кеттик анда кийинки сурообуз. Бул суроону мындай кылалы. Бизде Баха деген колдонуучу кошулуп тур. Баха, саламатсызбы? Hello. What's your name? I mean, where are you from? What do you do? Өзүңүз жөнүндө айтып кетесизби? Баха? Hi. Баха, hello. Окей, бош эмес окшойт, эч нерсе эмес. Анда Мираида, сиз менен сүйлөшөлүбүз. Сабактын башынан бери сүйлөшүп элекпиз сиз менен. Сүйлөөгө мүмкүнчүлүк барбы, Мираида? Hello. Hello. Hi. Good. Let's read the question on the slide. Слайдтагы суроону окуйлу. Эмне жөнүндө экен айтып коесуз. Let's go. What do you wish Kyrgyzstan on its Independence Day? Бул жерде what do you wish с менен h чогуу келгенде ш деп окуйбуз. What do you wish Kyrgyzstan on its Independence Day. Эгемендүүлүк күнүндө дейт. Кыргызстанга эмне каалайсыз дейт. Дагы бир жолу окуп көрүңүзчү сүйлөмдү, суроону англисче. What do you wish Kyrgyzstan on its Independence Day? Азаматсыз. What do you wish Kyrgyzstan on its Independence Day? Азаматсыз. Анда азыр микрофонду өчүрбөстөн эле биз менен кошо пост түзгөнгө жардам бере турган сөздөрдү окуп көрүңүз. Азыр Кыргызстанга эгемендүүлүк күндө эмне каалайсыз? Ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Бардыгыңыздарды тост жаздырып даярдайм. Анан жазылган тосту бизге окутуу баарлашуу группасына жөнөтүңүздөр сөзсүз түрдө. Себеби Кыргызстанды куттукташ керек болот 31-нде Instagram баракчабызга чыгарабыз. Аудио кылып да жөнөтсөңүздөр болот. Бул сиздер үчүн практик болот. Азыр ошол посту түзгөнгө кайсы сөздөр бизге жардамга керек болот экен? Мираида бирден окуп бересизби слайдтагы сөздөрдү? Не дейт? Prosperity, Туура. Future, Кыргызча. Future, өсүү, Which, байлык, Wealth, байлык, Peak, тынчтык, Prosperous life, бакубат жашоо, Patriotic people, патриот эл. Патриот эл дейт. Азамат. Кээ бир сөздөрдүн окулушун тууралап алалы. Биринчиси өсүп өнүгүү бизде prosperity болот экен. Кана prosperity, бир жолу prosperity. Prosperity, Азамат. Кийинкиси келечек бизде future деп айтабыз. Future, келечек. Азаматсыз. Өсүү growth. Growth, өсүү. Азаматсыз. Өсүү дегенде этиш бар го, to grow деген өстүрүү бир нерсени to grow tomatoes, мисалы помидор өстүрүү дегенде to grow деген этиштен келип чыккан сөз, growth ошо өсүү деген түшүндүрөт. Кийинкиси wealth деген байлык. Wealth, байлык. Азаматсыз. Жана тынчтык peace деп коет, монтип колду көтөргөнчү. Peace. Тынчтык. Мага эл аралык эмеде монтип эки колду ачакай кылып көрсөтүп peace деп сүрөткө түшкөн, ошол да тынчтык каалайм деген знак билдирет. Илгери ошондой билдирчү, азыр жөн эле көтөрө беришет. Prosperous life, бакубат жашоо, өсүп өнүккөн жашоону айтат. Азаматтар, мундагы скриншот кылып жаттап калганга аракет кылыңыздар. Азыр бул жердеги шаблон үлгүнү колдонуп Кыргызстанга каалоолорду айтабыз. Биринчи кимден баштайлы? Биринчи Мерим, кеттик сизден баштайбыз. What do you wish
for Kyrgyzstan on our Independence Day? I would like to congratulate our citizens with Independence Day. I wish every our citizens prosperity, wealth, growth, also what was peace. First of all, peace. Of course. And precious life, yeah, life. Yeah, prosperous life. Prosperous life. Yeah. Very nice, Miriam. It was a really nice toast. You know what you can do on the 31st of August? You can post it somewhere. Bir жаққа шығарып құттықтап қойсаңыз да болады. Албетте өлкені құттықтаған бұл өзінше жеке адам емес, айта алмаймыз, бірақ социалдық тармақтарда сөзсіз түрде мындай майрамдық шани, мағынай пайда болу үшін бөлісіп қойсаңыздар болады. Азаматсыз. Thank you very much. Okay. Now, Sharkul, would you like to make a toast? What do you wish for Kyrgyzstan? I like to congratulate our country with Independent Day. I wish our people. I wish. Our Kyrgyz people growth and wealth. And I wish prosperous life. Prosperous life. And so congratulate Independence Congratulations, Day. right? Good. Very nice. I love my country very much, and I hope to be part of its prosperous future. Азаматсыз. Сонун тост болды. Бұл тосттун этегин кааласаңыздар үчүнчү сүйлөм менен бүтүрсөңүздөр болот. Өлкөмдү аябай жакшы көрөм жана өсүп өнүккөн келечегинин бөлүгү болом деп ишенем дейт, хоп деп. Буну мен өзүмдүн атыман кошуп жазып койгом, сиздер да кошуп алсаңыздар болот. Okay, now let's listen to Aylen. Aylen, what would you like to wish our country on its Independence Day? I wish for creative people more inspiration, more ideas, and of course peace in our country. Great. Of course, amazing. Okay. Thank you very much, Aylen. If that's it, now let's listen to Asıl. Asıl, Kırgızстанга эмне каалайсыз? Эгемендүүлүк күнүндө. Yes, I would like to congratulate with my Kyrgyzstan. I don't see. Can you see? Okay. You cannot see the screen. Экран көрүнбөй атат сизге. No, that's okay. Now, it's okay. Also, I wish in my Kyrgyzstan the young people grow very clever and with creative, with also we have a very a lot of winner sportsmen. I follow in Paris how they fight it. Fought. How they fought. How they fought. For medals. Yeah, for medals. The kind of people was a lot. And I love my country very much and hope to be part its prosperous. Prosperous in future. Азаматсыз. Сонун азаматсыз жакшылар. Спортсмендерди коштуңуз, жаңы муунга да калып кетпеңсе эң сонун. Thank you very much. Now let's listen to Berizat. Berizat, would you like to say something to our country on Independence Day? I would like to congratulate my country with Independence Day. I wish that my our country will be technology, right?
and Yeah. will be more opportunity. Mhm. I love my country very much and hope to be a part of its prosperous future. Prosperous future. Азаматсыз. Жақсы, сонун. Айсезим, саламатсызбы? Айсезим жаңы қосылған екен бізде. Hello. Can you hear us? Бізді ұғып жатасыз ба, Айсезим? Алло. Венера бізде сөйлейді. Венера, саламатсыз ба? 1 секунд. Бұл жақтан сөйлеуге мүмкіншілік қосып. Венера, hello. Hello. I would like to congratulate people of Kyrgyzstan with Independence Day of our country. I wish all citizens of Kyrgyzstan many success and prosperous life. Prosperous? Yes. And happiness. Happiness. Good. I like my country very much, and I hope to be a part of its prosperous future. Future. Азаматсыз. Сонун Венера, Венера, can you tell about yourself? Siz haftan beri söylüyorsunuz ne sporçusuz. Kaçtan bu? Sen ne class? Let's get to know you. Let's go. Where are you from? In English, yeah? Of course in English, My name is Venera. I am from Kyrgyzstan. I live in the city Osh. I am chemical engineer, but nowadays I work at the department meteorology for the Center Osh of testing certification in the meteorology. I like to do calibration and verification. Very nice. Okay, Venera. Thank you. Good job. Welcome to our talking club. I hope you're going to participate more actively, so we're going to remember you. Сіз де естіп қалып, күніге қатысып тұрғанға әрекет қылыңыз. Жұма сайын, сабақтарға қатысып тұрыңыз. So we're going to talk about very nice English. Азаматсыз, біздеріңіз соны екен. Жақсы. Okay. Айсезим. Yeah, you're welcome. Айсезим, hello. Да, здравствуйте. Hello. Саламатсыз ба? Biz Qirg'izistonga hozir to'st aytib o'tamiz Egemenlik kunida. Daysiz? Нет, извините, men bugun первый день, да? Birinchi kun. Birinchi kun. degan bo'lchim. Eshitirsizmi? Birinchi kun bo'lsa da biz bu yoqda buga cheyin bugun siz bilan qo'shib birinchi bo'lib qatnashganlardan 7 bu yoqda o'tiramiz. Bunday sabaqlarga qatnashgan ayirmasi yo'q. Bu har bir sabaqda yangi temani сөйлөшөбүз. Hozir bunday qilamiz. Biz Qirg'izistonga egemenlik kununa qarata to'st aytib o'tamiz, qavlularni aytib o'tamiz, o'lkamizni ne qalaymiz. Bu yerda prosperity, growth, o'suv, wealth, boylik degan сияқты peace, tinchlik degan so'zlar bor. O'shalardan emnesini Qirg'izistonga qalaysiz. Bu ekranda ko'rinayotgan ulguni qo'llanib turib aytsangiz bo'ladi. Misoli, I would like to congratulate Qirg'iziston with Independence Day. Qirg'izistonda egemenlik kunining qutlug'tag'im keladi. Ikincisi, I wish, это я желаю, мен қалайым, Qirg'izistonga o'suv, denso'lik, boylik, baqit deganda qo'shib olsa, I wish Kyrgyzstan, and deb qo'sh. Anan uchinchisi, men o'lkamda ayvay suyuyorum, anim kelajagi, jarqin kelajagining bo'ligi bo'lgim keladi deb bitirib qo'sh. Let's go, let's try. Bir harakat qilib ko'raylik. Eshitib bo'lib, жаңылсаңыз, орысча, qirg'izcha qaysinisi ыңғайлы bo'lsa aytaverіңіз. Biz yordam beramiz. На русском, на киргизском можно, да? На английском, конечно, нужно стараться, но давайте, да, на английском лучше всего. Английский практикалаған келдіңіз табиаққа. Анда мындай қылам, мен сізге азыр 2 минут уақыт берем, даярданып алыңыз. I would like to congratulate деген жаққа толтырып тұрып, составьте себе текст. Как только будете готовы, скажите нам, мы послушаем вас. Даяр болсаңыз айтып қойсыз. Окей, хорошо.
Very nice, thank you. Эми сабактын башынан бери биз менен отурган такыр сүйлөйлүк. Адилеттен сураналы. Адилет, сүйлөөгө мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Кыргызча сүйлөшөлүчү келиңиз. Адилет бүгүн менде микрофон менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк жок. Бүгүнчө үнсүз катышмакчымын мүмкүн болсо дейт. Макул, Адилет, сизди кыйнабайбыз. Болот. Бирок кийинки сабакка сөзсүз түрдө сүйлөгөнгө даярданып келиңиз. Себеп дегенде бияка англис тилин практикалаганы келдик да. Тартынмай жок, шаблондор даяр. Кыргызча сүйлөсөңүз эч кимибиз сизди угушпайбыз, таарынбайбыз. Окей. Very nice. Бул жака баарлашууга да жазып аткенсиздер, азаматсыздар. Азыр мен кайрадан трансляцияны ачып алайын. Баарлашуу группасына кантип кошулсуңуздар? Баарлашуу каналдагы эле комментарийлерди бассаңыздар кошулат ошол жака. Азыр 1 секунд мен тизмени кайрадан көрөтөм. Жакшы. Бизде Бегимжан деген дагы студент бар экен. Бегимжан, саламатсызбы? Саламатсызбы. Hello. So, Begimjan, we've been talking about the Independence Day of Kyrgyzstan, Independence Day of Kyrgyzstan, Kyrgyzstan'ın egemenlik gününde сүйлөшүп атабыз. Анан эмне каалайсыз өткөзгө? What would you like to wish our country on its holiday? Майрамында эмне каалаңыз келет? Let's go. Okay, I would like to congratulate Kyrgyzstan with Independence Day. Begimjan, we are listening to you. What are you? Mikrofonum açık kaldı. his Independence Day and wish Kyrgyzstan peace and high economy. Oh, very nice, Begimjan. Yes, and High I love economy. my country very much and hope to be a part of its prosperous future. Азаматсыз эң сонун. Жакшы, рахмат. Бардыгын угуп жетишип окшойт. Перизат, биз сизди уктук элекпиз беле? Уктук, башында. Окей, very nice. Ошо баш жагында сурадым эле дейм. Анан бизде MMB деген да колдонуучу отурат, студент. MMB, what's your name? Let's get to know you. Таанышалы. Hello, my name is Medina. I wish Kyrgyzstan future and growth and world peace. Peace, I love my country very much and hope to be a part of its prosperous future. Future, азаматы. Азаматы, nice, very nice, азаматы. Окей. Могул жакта жаңы сөздөрдү жазып жаттапканга аракет кылыңыздар. Анда биздин сабак аягына чейин келейин деп калды. Бул биздин акыркы тост айткан сабагыбыз болчу. Бардыгыңыздарды келаткан эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм. Баарыбыз эркин, тынч өлкөдө жашап, өсүп өнүгүп, өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошуп жүрө берели. Англис тилин бирге үйрөнөлү. Англис тилин үйрөнсөк көбүрөөк профессионалдуу жашоодо батыраак өнүксө да болот. Ошол баарыңыздардын майрамыңыздар жакшы өтсүн. Кийинки шаршембиде жолукканча. Азыр анда суроолоруңуздар бар болсо, сурап айтсаңыздар болот. Группага жазсаңыздар дагы болот. Бизде Talking Flat'тар ар шаршемби күнү саат кечки 7-де өтөт. Ушинтип Telegram аркылуу трансляция кылып өтөт окшойбуз. Кийинки сабакта жолугушканча анда саламатта калыңыздар. If you have any questions, you can ask right now. Азыр суроолор болсо сурасаңыздар болот. Thank you for the lesson. You're welcome. Thank you for participating. Рахмат. Катышканыңыздарга рахмат. Thank you for the lesson. See you. Thank you. See you. Bye. Thank you. Bye.